I tu je ključ čitav. Zato, braćo, to što učite u namazu, klanjate, postite, morate pokazati na džadi, na ulici, na poslu, u pozivu vjere, u pozivu nacije, morate taj svoj kvalitet pokazati. Ako ga nema, vi ste onda kao voćka koja ne rađa. Lijepo izgleda, behra, ali ne zavezuje. Od nje nema fajde nikakve. Prema tome, kvalitet voćke se mjeri po kvalitetu ploda. Šta je rodilo? Znate, imate one kokoške što samo kekeću, a blefiraju. Ne podigneš i nema jaja ispod. Ima pravo da kekeće koliko jaja snese. Prebrojiš joj 15 puta keke. Nema jaje, šuti. Perije, hober, ne zanima. To je parada, to je kafra, to je ništa. Prema broju ljuščanih, imaš pravo da iskekeće. To mi moramo da umjerimo i uravnamo, tako je pravedno. A ovo danas kekeće, marketing, priča, žvaka, kad podigneš nema ni po jaje. Prema tome, to je tako Allah Đelešanu mu postavio i ko se na taj način postavimo, bit ćete srećni, imat ćete bereketa u sebi, u zdravlju, u djeci, u porodici, u odnosima, u prijatelju i u tome imetku što ima.